комсомолын тип комитетче иртереген шамрак поэцен петим союзри фестивальне яма уйтреш. Кай хавынзы вызыня катарт, şimdi беле паллаш, поэзия не біле сантавара гурумы юстер, тесе аталан тесе, шамрак шухне яшыш Ташкент хулыня. Шавында ебі вара паллашым туркмен поэче біле. Оразгулы Аннаев. Туркмен. Хитре аша, яштак, биде кымылла, хейшин сене уйырмақ түркле калашаган сене пите хизеплет шел, туркмен шелхебеленде бірін пірбек смақсымы шелхесенше, анжақта түріменех бір-біріне анланма бире концертерех, чваш пала туркмена, бір-бірі бір шелхи урла, майгеліне вақтыра, плеген смақсыне, бірлехи смақсыне, Хамырбек калаза, бір шелхебе өсі курса, ерне хуши шавында бірле калашса бұрындымыр, туслашса карымыр, кайран баратыршыбек, бейте темиже шул хуши тачышы күні өтса, тадымыр, бұл хегалараган мен бүркіне кесене, үркменлісін нете вырстысыне ярсатышы, ебонысы безіне күжардым, пижетлерім, шапламай пап бірін шығыну, шерепленсе, бұйча, Оразгулы Аннаев пите талантла саважа, был кайсам тип комитетчененде шау комсомол премине, петим союзри комсомол премине, тиве шарре, шагада он пулдарулы хишинчен пите тулдин калат пите талантла саважа, был данте чваш сен поэзия сеня, чвасен ширавши сеня, писатель сеня, білет, пирн литература аваллах нете, халық сен истории нете, пите хизепет чваш халық не, шанбада Аннаев Оразгулы, туркмен, саваши, пирн сен хизеплешин, числышин, еба ана керек хош вахтрата, хамыр республикана, шпашкар хуйне, хананачен се, унба хуладырых, Хулада вралла, тепурам сэмпе, шүреме, хатар тесеман, шаншыклан калас келет мүлжіндесесін бұл, тивішлі, бұл перін юлдаш, бұл перін хұрындаш.